Lan ırıtamaz ha. Ha, бүркүтчак. Bu men bürküttüm bu. Meni бүркүтүм bu. Ya ben aşağı appak kopra sen Мен bürküttün kapkara lan meniki. Мен бүркүт. Tez yardamı? Ava? Bayatan beri çalabız ya, davleniyası kötörülüp ketти деп, келип койбойсуңар. Ha davlene o? Ооба. Ha bolda can başka ukol sayıp koz hazır. Тамырга саябыз буга. Can başka sayat. Тамырга сайлап да давленияга. Hayırdır gördün can başta tamırda oturganı. Менен тамырдан ап келип туруп, жамбашка сайып койгон. Teziraq balgılay ayalım ölüp kalat hazır. А, bu аял киши го. Ооба. Ya анда жамбашка саябыз. Can başka sayas. Siz çıkıp durun. Неге мен чыгып турам? Biz az ukol sayat da. Anan ayalımız sizden uyalı. Кантип аялым менен уялат, Sizden uyalı çıkın. Чыкпайм. Çıkmayız mı? Чыкпайм деме. Çıkmayız mı? Чыкпайм. Давай teyini ırtağız. Давай. Utu alsanız kalas. Utu alsanız çıkıp öderiz. Боптур. Хорошо. Sizge kayağı? Бүркүт жагы. Ya bürküt çağı meniki. Бүркүт жагы меники. Мен ардайым бүркүт жагы менен ойногом. Бүркүт жагы меники. Can. Болды мен жақсы болған кеттік. Туруп тур, бүркүтүм алып коет азымналар, туруп тур. Бүркүт жагы меники. Ya bratan ben seni birinci ol görtem çın be. Ооба. Ben ilgerten beri bürküt çağını tanap жүргем. Только bürküt meniki. Бүркүт меники. Can, болды мен жақсы болғаннан қара кеттік па. Туруп тур, мыналар бүркүтүм алып коет азыр. Азыр бер кайда орнуган бар, кет сен кетөрчү. Бар, кет. Bürküt meniki bratan. Бүркүт меники. Ay çıkalı bürküt menen buna men oynayayım bu. Мен ойлойм бүркүт меники. Ya meniki bürküt. Меники бүркүт. Экөөң ызылдабай четишип, ким утсаң анан келгиле, мен ошо менен ойнойм, майлы? Yaman kıyım oldu buna. Алып келгиле мен тыйын. Мен маршрутка менен кетишим керек. Иш убактысы бүттү, мен кет. Өкөм. Тыйының берип тур, мен машинам бар, машинам менен таштап коем. Жок, мен маршрутка менен кетишим керек. Машинам бар дейм, машинам менен таштап коем. Мен маршрутка менен кетишим керек дедимби? Хорошо, анда бизге тыйыныңы сатып анан кеткен. Сат тыйыныңы. Майлы. Канча сатасың? 23 сомго сатам. Oşa 3 som jak balıp tıyının alatmayız bu. Кичине түш. Түш, а? 21 сомго сатам. 50 som vereyinçi buna 50 som. Жок. Мен бирөөнүн акысын жебейм. Berdin. Бербейм. Vermeysin mi? Бербейм. Vermeysin mi? Бербейм. Anda tamek tartkanın apan aytam. Айтпайм оны. Жөнүнө сурасаң берем го, май. Апам мойнумузун коет эмесең. Ойнайсың. Bürküt çağı meniki. Меники бүркүтчак. Жақшылықтан тыйынды мен алдым mı? Ооба. Onda bürküt meniki. Аны ойнайм мен. Basa neyiz? Ойнайм. Oynavasan oynava. Ben buna bratan men oynayverem ha. Онан утуп кел, анан ойнойбуз. Күчтүң менен ойногом келип атат менин, бар. Bu bratanam kurs karmaydı da. Ke oynayız? Ойнайм. Bas. Bürküt çağını şaka verem. Точно? Точно. Давай. Bas sen ırgıt. Хоп, хоба. Мына бүркүтчагы. Sen çıdavas gelsin. Я, братан. Çıdavas gel bu kettik. Чыдабыз экенсиң го, Эй! Жакшылык. Бас ойнойбуз. Ойнобойм мен. Бүркүтчагын сага берем. Эки жагын тең берсең ойнобойм. Бассаң? Ойнобойм. Бас ойнойбуз. Ойнобойм. Ойнойсуң. Ойнобойм. Ойнойсуң. Ойнобойм. Анда арагы чегениң апаңа айтам. Жөнүн айтсаң ойнойм. Рахмат. Hurmatly достор, улантабыз. Кийинки тамаша мындай. Илгери биздин ата-бабаларыбыз, биздин аталарыбызга жомокту кандай айтып беришкен? İlgörken zamanda bir kempir çal boluptur. Al kempir çaldın bir жалгыз kızı bolgan eken. Al aябай акылдуу болгон. Себеби китепти көп окуган. Алар күндөрдүн биринде аларга ай кол салып калганда, жанагы акылдуулугу менен айыны алдап кетирип жүргөн. Түшүндүңөрбү? Китепти көп окуган ошон үчүн. Куттагыла. Эми биздин аталарыбыз бизге жомокту кантип айтып беришкен? Балдарым, биздин убакта көкөрт бир тыйын болгон.
Oyunçadı. Kartoshka 2 tiyin bu. Bir son menen oşqa gelip oynap, tamaktanıp qayra uyga ketip qalatlik. Sen aşk et tadı. Bunisi az emas. Bir uydu satıp, bir kvartira alıp atlik biz. Sizler sayınızı görmegensinglar, uqta qala.